spesial buat yang punya 72 Hilyasen, Mama Oman. Duh prianya lambur kuring ya pemandangan di sini ku dilahirkan namanya Oman sayang. Waktu bengi sampean ngomongin kuring periangan duh prianya lambur kuring ya pemandangan di sinilah ku dilahirkan oleh Oman sayang. Waktu bengi sampean ngomongin sekian tinggal kenangan gantengnya dukanya si kakak borale dukanya si kakak imani dukanya si kakak lembur kuring periangan Oman sayang yang punya 72 Hilyasen PSN Cilamayan. Senang Rizky prianya lembur kuring ya pemandangan di sinilah ku dilahirkan oleh Oman sayang. Waktu bengi sampean ngomongin sayang lembur kuring duh periangan bapak sama nenek kakek. Terima kasih.